Maya pagat panapon po, kaya katamongan. Iyabe tala po haring kaya katang panalangin ding makatuki, kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynaldo Giao, Constantine and Bless Apimwar and family, Richard Giao and family, Yoli, Jesseline, Jeffrey and Joshua Tayag, Jed Alfonso, Jocelyn and Elmer Geroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Ernesto Bolos, Manlutak, Medina and Polintan family, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo David Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Eduardo and Rosario Gilas, Jit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Jerry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Kilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, J and Chi Carayon, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Bienvenido Sazon Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sazon, Ambrosio and Edna Maglalan, Emerito, Zenaida, Ken May, Erica Zamer David, Zane, Kevin, Marco, Zion Manabat, Jelson and Lisalyn Pasano, Elisa, Conrado and Eufresinia Mariano, Carmelita, Maria Carmela, and Maria Manuela Cueva, Janice and Glenn Bermudo, Ria Palma, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Noli Lagman, Melvin Lagman, Harold Lagman, Romeo and Janelle Makabayan, Estela Sahagon, Hinko, Salenga, Angeles family, Gemma Hinko and family. Para king birthday dari Mary Margaret Nirik and Maylene de Las Angeles. Para kay magpasubaling kay Duanan D, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlen Claire Sikat, Nina Aryan Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Algin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel, and EJ Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan Digacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Riz and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Maylene Vitug, Tita Gozum, Crisanto Santos, Joshua Angeles, Jay and Chica Rayon, Mark Jenner and Gary May Faharit, Sophia Adriel Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Jovi Sazon, Uji and Maricris Sazon, Allen and Manette Manglalan, Kotek, Kenneth, Lane, Rosel, Matt, Sid, Freddy, Frances, Fritz, Tina, Ona, Migo, Mia, Feli, Froy, Jane, Zach, Yuan, Mary Claire Ocampo, Yvette Carla Sanchez, Gemma Bel Dizon, Nicolas Dizon, Gemma Hinco, Narciso Jinko Jr.,
Elenisa Salonga, Analiza Angeles, Noel Hinco. Para kay Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungol, Marites Sebastian, Inez Gozum, Norma Cuenco, Elizabeth and Ernie Enchankwe, Ruming Ocampo, Jose Ocampo, Rosario Gilas, Lay Gonzales, Stephen Martin Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Josie Hinco, Dr. Aleni Araulo, Jermaine Victor Francher, Ireneo Canlas, Lucia Flores, Marieta, Rogelio Wela, Raquel Rayel Roman, Edna, Joel, Eric Zairil, John, Cecil Manlutak, Jerome McDonald, Tony Santos, Marcelino Lagman, Clea Dungo, Jane Caburata, Armando Tantenco, Marcelino Tagade, Bianca Luis Valencia. Paraking kapayapan ding kaladwara di, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Filone, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Benvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Yolnila, Constancia, Froilan, Quintin Sr. and Jr., Belenciana, Roberto Belen, Dominador Cristeta, Antonio Maria Emerenciana Marcial, Trinidad Roberto Mirihilda, Lebrada Rodencio Reynaldo, Nenita George Torres, Antonio Victor Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdaleno, Severina Andres Clara, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Arnel Kasupanan, Simeon Maria Godofredo Tayag, Eutulio Lucina Eduardo Calmas Sr., Jennifer Rafi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Arlinda Luis Corazon Emanuel, Isidro Maria Erico Mariano, Jose Lopez Fortunata Osegasa, Maria Jesus Gloria Valentino, Jaime Marisa Cristina Vivencia, Jolica Teres Davis, Caleb Lorenzo, Nicolas Siliminada Corazon, Presi Glesiria Andrea Francisco, Bernardo Nicolas Rafaela, Arsenia Honorio, Rogelio Culala, Cesar Culala, Jose Gasa, Manlutak kay Eustaquio Felicitas Roque, Catalino Lydia Manlutak, Leonardo Edgardo Manlutak, Crisanto Gosum, Julieta Hope Garel, Joan Clenad Cornelio Marcelina, Dionisio Mervin Dalugdugan, Tessita David, Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Mariano Serapin Rosalinda, Victoria Marcelo Justin Ernie Pablo, Mirna Jimmy Benita Pacifico Jerry Alice, Alfredo Sr., Teresita Ruben Sr., Elena Reynaldo Saturnino Yolanda Ramses, Caesar Dionisia Emilio, Cordelio Wilmar Bonifacia, Encarnacion Genaro Maximo Eulalia, Irene Cecilio Diosdado Ramon Tikang, Luciano Adriana Benedicto Arsenia Inco, Maria Arsenio Veronica Inco,
Virginia Felix Cuenco, Aurora Nestor Ricardo Eduardo Bernardo, Diosdado Roberto Agustin Melanio Elena, Lucila Corazon Ernesto David, Emerenciana Salvador Reynaldo Torres, Luz Reino Jose Flores, Ronnie Ray Corazon Lilia, Juanito Cortez Sr., Janet Rason, Bernardo Manlutak, Irene Kiambao, Clarita Magligmot, Crisan Jeff Oligario, Jesus Joy Santos, Jimmy Carlos Clarita Gasa, Ray Jesus Crisanta Clemente Santos, Jesus Soriano Tito Gasa, Elena Socorro Ocampo, Roel Bravo, Marcos Sunglao, Albina Saramiento, Rodolfo Villarina, Teddy Rosales, Rodrigo Abelina Relucio, Nicolas Apolonia Herminia Victoria, Felipe Pablo Hermihilda Maribic, Antonio Dolores Castro, Narciso Inco Sr., Iluminada Inco, Ariel Inco, Roel Salenga, Rita, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaganaka karela. Kapabaluan po, karempong kamag-anak daring makatuking mayang unabi, magsilbi pong makipag-ugnayan kayo po king Paris Office, kilub na po ning office hours. Leodolfo Rosero, Samuel Rosero, Maria Arcilia, Santiago Kayanan, Juliana Kayanan, Primo Santiago, Catalina Sigua. Dakal pong salamat.
Pakatay punta mo, kilagyo ning ipa, apo ning anak, apo ning Espiritu Santo. Amen. Ilugod at grasya ning ginuta mong Yesu Kristo at ning Joseph pa, manatili sanang parati, kaya kayungan. At kekan timurin. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Maya pagat panapon Kamusta na kayo po? Maya po. Matutod na ko po ata. Kamusta na kayo po? Maya po. Maya po. Kaniting 25 Domingo ning karaniwan ng panahon, damdaman tayang ngeni ing ginuta mong Yesu Kristo. King kadwang pamakitago ni pasyag na, ing kayang payin tungulan, ing kayang kamatayan. At makanyan mo naman king ebanghelyo tamong ngeni, damdaman tayo. Pipresentane ing meto nga anak kamalati. Ban kanita umetayang pakyapusan. King kayang kababanlog, king kayang kainosentyan, at king kayang kamo, at kaya pa na pangataw. At ban maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pa mo si siyan ning kaya katamong kainan at pamikasal. At king kababandog, anyawaran tamong pasibayo ing dunos at kapatawaran ning Diyos. Itamongan, magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tuto. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, kingisip amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay paniga po ko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king pie alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, mipno kang kamulup kay kaming taong may na at demot mo akabilyan. At lalong mayanalup karing anak ka mangalati, karing alang agyo at mapagkumbaba. Sopan mo kaming tanggap king mayak mong balita. Pagkaluban mo kami namang matang mitnong tulang manakit, king misteryo ning kekang degulan at lugod. Ban amanam iyo, ing kayarian mo karin banwa. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. Ding alang Diyos, ngara karing-karelang sarili. Tara, tambangan tayo ing taong banal, uling makalingas-ngasyo king kakatamong daraptan. Paginakitan nakatamo, king pamaglabagta king kautusan, at sa sandalya nakatamong magtaksil king kakatang pangayanad. Lawan tamo nung tutupin ing kayang sasabyan, albentapin nung nano ing malyari king kawakasan ning biyena. Nungin taong banal, anak ne pinin Diyos, panigane pinin Diyos, at iligtas ne king kamwa ring kayang kasalang. Panyubukan tayo, king sengilan at king pasakit, nung nuyapin anting ganaka, bantang akit at bantang apatutwanan nung mapibabatayapin. Parusan tayo king karine-rine kamatayan, uling kanung mipagluwaluyo agpangkingkeyang sasabyan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat. Ing Ginoo, ingatane, ing biyak. Ing Ginoo, ingatane, ing biyaku. Ing Ginoo, ingatane, ing biyaku. O Diyos ko, ulining lagyo mo, iligtas mo ko. Pamingwa mo ko, king kayupayan mo. O Diyos ko, pakiramdaman mo ing panalangin ko. Tingiran mo ka na kung panigapo. Ing Ginoo, ingatane, ing biyaku. Uling lulusuban dako ding taong palalo. Pag nasanda kong paten, ding taong alang puso, ding taong alang balikin king Diyos. Ing Ginoo, ingatane, ing biyaku.
saupan ako. Iligtas na kuning Ginoo. Kingmit mong tulak ka ay inidaon ko. Purian kaing lagyo mo, o ginulining kayapan mo. Ginoo, ingatane, ing biyeko. Ginoo, ingatane, ing biyeko. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Nuka rin man mag-ari ing pangariryo at pansariling nasa, karin mo naman ing kaguluan at ing miyayaliwang uring dewakan. Dapot ing kabyasnan amani batan king Diyos, mumunang dili, at inyang malinis a pamibiyebe, malugudyo king kapayapan, maganakayo at mapanatindi. Kitmonyo king pamaglunos at mayap padapat, e biyasang mga biran at eyo mapagkunwari. Ing kayapan, yo ing bunga naning kapayapan, asasalpag daring tawong malugod king kapayapan. Nano ing panibatan ning sablang pamipate at pamikontrang lalto pusaliw. Aliwa de tiring bunga ning pamitan ning katawan yu, ayalang patugot mag-alsa laban king pangatawo. Ating kayong buri, dapot antina ning ela malyaring miyabyeke kayo, makasadya kayong makamate. Atin kayong pagimbutan, antining eyula agyong pakiabutan, inyami kontra-kontra kayo at mi pate-pate. Ala ke kayo ing bage buriyo, uling eyo adwan iti king Diyos. At nung adwan niyo, at eyo tatanggapan, ing sangkan, uling ing parasan niyo marawak. Manyawad kayo karing miyayaliwang bage, para gamitan niyo mo king sarili yung tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inaus na kayo ning Diyos, King kapamilataning maya pabalita, ban makirake king ngayang ginutamong Yeso Kristo. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang Marcos. ligaya keka o Ginoo.
Jesus ang ponding alagad na linabas la Galilea, at naburing abalo daring tao, nung nuya ka rin. Uling kasalukuyan na lang tuturo ding kayang alagad. Sinabi na karing alagad na, ing anak ning tao manabuya karing gamat ning kayang ding makamate kaya. Makanyan man, king katlong aldo subliyang miye. Era atalastas ing kabalduga na niting sinabi na, dapat mi kailangan da namang ikutang iti, nung nano ing buri ng sabyan karela. Miras la Kapernaum at inyang atino bale kitang nakarela, nano ing pitutuan yu kabang dalan. Dapat labubulad, pablasang kabang dalan piyargyuan da, nung nino karela ing peka marangal dili. Linuklok ya kanita Jesus, inawas no ring 12 at nga nakarela. Nung ing ninumang pagnasana ing maging mumuna yang dili, sukat yang paitawli yang dili, at maging talasuyo dering sabla. Inaus ne ing meto nga nakamalati at pepatalakarane king arapanda, kay bat kinawul ne king pago at nga nakarela. Ing ninumang tanggap king metong karing malating anak, antikaniti, king lagyuko ako ing tatanggapana. Ating ninumang tatanggap ka na ako, aliwa mo ako ing tatanggapana. Nune pati na itang mitubod ka na ako. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. Pasibaya po, maya sisilim kay hayungan. Kamusta kayo po? Dito po nga kayong gulot, nung mababasa kayo, pwede kayo pong lungob kening side. Na po. Atin kayo pong kakilalang taong mapangutang. Itang nano mo kukutang na. Itang nengkay, makabusit ne. Uling potang pakisabyan ka. Na kami singit. Uling makalista na la. Ding ikutang na keka. Ating kayo po? Anya pong mag-aral ko pa, ating kong kaklasi, istong bayo yung mayari ing mestrami, potang balo minang malapit neng mayaring mag-discussing mestrami, ing gawan mi, sipitan minalaring gamat na. Kay bat talnandane, ring kaklase ni. Bang kanita, ne atas, ne makapangutang pa. Uling nengkay, aldoldo namu, disoras keng mumuli. Uling potang mengutang ya, siguradong kami agad mayari. Nung kaya potang malapit neng mayari discussion, lumapit na kami. Kay ba't pasimpli, luklukan milaring gamat na, bang kanita agad kaming makauli. Minsan, ako naabatakit nan ke, nga ko, ba't kakutang mo? Bes na mulitang maranon, istong tinas mo na yung gamat mo, paneta mong madidisoras, nga ko kaya. Kay ba't mekibat ya nga nakanako? I ask questions simply because I want to clarify something. I want to verify what I know. Nga na. Buri kong abalo, nung ing isipan ko, makalinyayapin. King isipan, ampong sasabyana, ning mestrata mo. I ask questions to verify and to clarify something. Wari po ding mangutang, ding madakalakutang maralas, ing laweta mo karela kontrabida la. O kaya naman, maralas ing laweta mo karela, bida-bida la, magbiasa-biasa. O kaya naman, ding haliwa sa sabyan, da kamulala na naman nine, nandin tapapi sa sabyan, o teya makataluki, kay nana naman, ot ena antin dyan. Ing mangutang, maralas, ing laweta mo karela,
makabusit, mulala, o kaya naman nang isipan tamo, kontrabida la. Kontrabida. King kakatamong ebanghelyo ngeni, nung pakalawen niya, king mumunang party, for the second time around, Jesus revealed His mission. He revealed the reason why He came down here. Nung bakit nekyabeya kaya katam. At ing mission na, yapin niya ing muntaya Jerusalem, arapana ing kayang kasakitan at kamatayan, at kanitaya mag-umpisa ing kaya katamong kaligtasan. At tatandaan niya po, ing ebanghelyo, anyang milabasa na Domingo, anyang kutang na ning Ginoo, agpang karing tao nino kanu ako. Kay ba't nga ng Pedro, i Kristo, ing anak na ning Diyos. Kay ba't pisyag na ing sangkan, ing kailangan niyang mate, ing kailangan niyang munta Jerusalem, at kailangan niyang miras karing gamat na ring kasalang na. Bang kanita matupad, ing pangako na ring propeta. At king tauling parti na ning ebanghelyo, nung peka pakiramdaman niya, pipresenta niya kaya katamong ngeni, ning ginuing itsura na, ning meto nga anak malati. At kay ba't nga na apusan niya, nung bisa kayong maging marangal, apusan niya. King kayang kababanlub, king kayang kainosentian, king kayang pa maging mamu at malunusan, king kayang pa maging mapagmatawad. Wari paneda lang sasabihan kaya katamo din, nung bisa kang maging marangal, pakyapusan me ing anak kamalati, uling inosentiya at mababalub. Balutano rin. I will not give emphasis on that. Uling common sense na la rin, obvious na la, patata na, antindyanta na, nung nanoing buri ng sabyan. What I want to give focus in this reflection, yapin niya itang makuyad alin niya, king libutan na ning ebanghelyo, nga na. Eda naman talaga antin dyan, ding alagad na, nung nanoing buri ng sabyan ning Ginoo, dapat tatakot lang mangutang keya. Tatakot lang mangutang keya. Wari po itamo makanyan tamo, tatakot tamong mangutang. Halimbawa, ating meeting, ating seminar, ating assembly. Kaya rin ang mag-discuss ng facilitator, lumapit ya kaya kayo kay bat nga, is there any question? Suggestions? Comments? Violent reactions? Kay ba't alang magtas gamat kaya katamo, wari po. Alang mangutang, alang mag-react. Pero kalwal mo keng meeting, kalwal mo keng pasbol nung nanitang lugal, sabyanan me ing kayabe, nano ka nung sabi na? O, yang makaintindiging sa sabyana? Yang makiburi ka nita eh? O, kwa tatalok yan, nung nano ing puri ng sabyan. But the facilitator asks you, do you have any questions? Suggestions? Violent reactions? But nobody asks. Pero kalwal na ning opisina, nano kano? Tano man balo, nanong buri ng sabyan. Ating adwang sangkan kanu o ba't ing tao tatakot yang mangutang. Mumuna tatakot tamong mangutang karing pisasabyan, uling tatakot tamong mipakarine. Uling pota lawen da katamo ring tawat kay bat sabyan da kamulala na naman nine. Kakalwat taneng pisasabyan, ulit-ulit namo ot na atatakikyan. Kay nana naman taluke. Oy takanong ing mumunang diling sangkan. Kadwa tatakot tamong mangutang, uling tatakot tamong isipanan da katamong BOBO. Ing pota sabyan da, ay, mula layo. Uling isipan tamo, puri tamong palto, ing biyasa tamo. Balo tayo, antindyan tayo. Agyang ing tutu, ali naman. Agyang ing tutu, magkasakit tamong intindyan nung nano ing buri ng sabyan. Pero tamo bisang mangutang.
Pero kapa, wari, nino ring taong maralas magkamali. Ilaretang taong mangutang. Nino retang taong maralas malilini, king ustong dalan. Ila detang taong balada baludanangan. Nino retang taong maralas misasakab king biye. Ila retang taong alang boring lapitan at alang boring kutnangan, lalo na retang taong ating karanasan. There is this American writer nga nang sinabi, and I quote, "Asking questions is a concrete manifestation of our humility because it is an acceptance of our imperfections and limitations." End of the quote. Metong yakanong patutu na potang mangutang ka, naman gana-gana balo mo, at naman gana-gana agyo mo. At oy ni ing mayap a balita kay katamu ngene. Mamangutang bayo gawang hakbang, mamangutang bangkanita malili, king ustong dalan. Do not stop asking questions. Do not stop questioning. Ating kayong antin dyan, king bieyo. Yung antin dyan, nung nano ing malinyari, king bieyo. Ask God. Because even Jesus asked the Father. Anyang makapakuya king krus nga naning Gino, ipako. O ba't pepayim burisan mo ko? Ipako, pwede meng ilawot ka na ko ining kopa? Bangkanita, kung nadalanan ng kasakitan at kamatayan ko? Ipako, o ba't kailangan kong magkasakit? O't kailangan mateyeng asawa ko? O't kailangan kong misakitan king biye? When we do not understand things, do not be afraid to ask God. When we do not understand the reality happening in us, do not hesitate to question God. Because even Jesus questioned the Father if He needs to face His passion and resurrection. Do not be afraid to ask questions. Balikan tayo po itang kaklasiko mapangutang. Baluya po itang kaklasikong aita, itang kabubusitan ming mangutang mong mangutang. Metong yakaring peka magaling kong kaklasi. Metong yakaring peka biyasa. At potang isplika na la ring pisasabyan aneking kagaling. Inkomplikado agyuneng pasimplian. Anyapin potang kutnan miya ing panenang sasabyan. When I do not understand, I always ask questions. Because it is easier for me to understand complicated things. That is why I do not hesitate to ask questions. Mamangutang bayo gawang hakbang. Mamangutang bangkanita malili king ustong dalang. Because asking questions is a concrete manifestation of our humility. At oita in connection na siguro ning Ginoo obat pepakit neke katamo ing anak ang mga lati. Wari ing anak potang ating kang binye kaya ikutang ne, mami ano po to? Mami paano to? Daddy ano to? Daddy anong ibig sabihin nito? They always ask. Itang nano mong bagay kukutang daring anak. At kikarelang pamangutang maralas karinla mababiyasa. Do not hesitate to ask. Do not hesitate to question. Even if it is so hard. Mamangutang bayo gawang hakbang. Mamangutang bayo bangkanita malili king ustong dalan. Ating kayo pong kutang. Atin pong bisang mangutang kaya kayo. I hope you will not stop asking. And I hope you will not stop questioning. And I hope God will always answer you in the best way that you will understand. Amen.
Talakad tamo po ti pasya, king kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya. King Diyos, sigpang may payang tuto, linalang kimbanwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, may bait ka Santa Mariam Birhen, linas sa lalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinugiyang mebe, pepay tasya banwa makaluklok wananing Diyos, sigpang may payang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangwatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alananggo. Amen. Kalupa ng Jesus, kapamilatanan ning pamanlugod at pamanalangin para karela. Ibili tala ring kalulu, ding mapagkumbaba at ding sablang susuyo pusal tamo. At nga tamong manalangin, kino, kekake manalig. Ginu kekake manalig. Para ka ring maulang dili, king Santa Iglesia, ban sumuyo lang mitmong pangatagulaling, at elalawe mababa karing may nang dili, ding kalulong dili, ding mesugat king bie, manalangin ta king Gino. Ginu kekake manalig. Para ka ring mayupyan niting yato, ban mi ka masabal tungkol king katuliran, king dangalan, at king mayapdang kabilyan, ding mababang dili, karing mi pagkatiwala karela, manalangin ta king Gino. Ginu kekake manalig. Para karing magobra, karing social welfare institutions, ban apag kaluban dong tuknangan at dakal alugod ding ulila at ding misikwil o mi payimburisan ayanak, manalangin ta king Gino. Ginu kekake manalig. Para karing gaganap king peka mababang obra ay iwasan daring aliwa. Para karing magobra, karing kabilyan, ama kasira king karelang kalusugan at mapanganib a katungkulan. Para karing manese, karing matwa, at ating kapansanan, ban pasalamatan tala at ablasanan noning Gino, manalangin ta king Gino. Ginu kekake manalig. Para karing pamuntok daring komunidad tang Kristiyana, ban sumuyula king pamisan metong ding sabla, at gawan doring ke katang parokya at purok, lugal ning matulang pamananggap at pamakyabe karing sabla, manalangin ta king Gino. Ginu kekake manalig. Ipa, gawan mo keng talaso yung kayabe ng Jesus. Ban matula keng tanggapan king kekang kayarian. Tanggapan mo kami kang Heso Kristo ang kinumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong daon matanggap lang. Arapaning Diyos, pang mayupayang tutu. Tanggapanes sa aning ginuitin daon karinggamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kakatay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginu, manano na sanang dating ay na darawon mi, ipakit da king kasalpantayanan mitlugod makaibiyetula keka. Para ke kami maging Eucharistia no sanang Heso Kristo ang anak mo, aginumi manggaman king alang angka. Amen. Ing Ginu manatili ke kayo, At keka antiburi. iyat na yoring puso yu. Makayat nano king gino. Pasalamatan tayong Ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, numan ka rin o ipa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong kinumi. Pauli na ning lugod na king palpikasalang tao. Beba na ing kayang sarili ba ni bait king metong a virhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan. At king pamayubli ng mepye, pigkaluba na kaming bye alang kapupusan. Uli nita, kambeding sa blangkoro ding anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, layong makyabe kami ngalang tok ng babye kapurian keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Banalming ipa, karapat dapat na kang purian ning meto yato. Uling king kapamilataning kekang anak Yesu Kristo ginumi, at king kayo payanan ning banal Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakang tok ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyum. Ipa, pagamwa mo mi, ing pabanalan mo lang king Espiritu mo reting ayin, adaralat daraon mi keka. Ban maging katawan at daya na na, ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya kinwane ing tinape. Pepasalamata na ka at pinuri. Piraso ne at binyene karingkeyang disiplos ngana. Tanggapan yeti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat naning apunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Binyan ing kalis ka rin kayang disiplo sa tingana. Tanggapan niya iti ikaw nga at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubuo para kay kayo at para karing sablang tao. Keta mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan. Kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Ipa, gaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak kami nga buske kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan mi ing yayayin ning kekang banal a kapulungan, at lawen mi ing midawon king sarili na, pauli na ning kamataya na ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo king ikaming misulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alang anggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria kapilan man virhen na induning Diyos, kambe ng San Jose kayang pakamalan ni Esposo, kambe ding duwan mong apostol, lalong-lalo ni Santiago, at ding maligaya mong martires, kambe ng San Padre Pio at ding sablang banal, apauli na ning pamamilatan daw manalig kaming mirinan kasopan, alang patan at arapan mo. Ipa, iti sanang ayin ning pangasot mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang banala Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbeke tiking yato. Kambening kekang talasuyo i Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing kekaming Arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari at diakono, ating mabilog mong balayan ay inatpus ning kekang anak. Ipa, pakiramdaman mong mitnong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming meyamo na biye, at ding sablang keka me matulat memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang kapupusan. King kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalug mo king yato, ing sablang bage, maya. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutukagong ning panala espiritu, pupuryadak at parangalan, manggaman king alangang ka. Ngeni anting meto nga pamilya, maustam, king ipatamong at yubanwa.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yesu Kristo ang kay kaming talapangapos. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karingke kang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan, ya ing babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan din ke kaming kainan at pami kasala. Nananawen mo ing kayapan at kabanala na ni ke kang Santa Iglesia. Pamayapan me ampon bilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angka. Amen. Ing kapayapaning ginu, mantabe sanang parati, kay kayungan. At kekaan timurin. Ipakita mo ngeni, ing misasan netong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayungan. Nyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamoy tamong mayayaws makisan meto, king kayang panaladulang. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mana mo, kumayap na ako. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, sopan mo kami king kekang ganaka. Pasiknangan mo kami kapamilatanan niting Eucharistia. Abili misana king dapat ing magligtas sa misteryong pigmasusyan mi. Itiyadwan mi kapamilatanan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po atin tamong misa, alas 5 ning panapon, anting kapigaganakan king kapiesta ng San Padre Pio. No ating kayo pong debosyon para king kakatamong santo, malyari kayo pong tumagon at makisan metong king kapag masusyan bukas, alas 5 ning panapon. Salamat po. Do not stop asking and do not stop questioning. Mamangutang bayugawang hakbang. Mamangutang bangkanita malili king ustong dalan. Kaya kayo man pong sablang tinagon, mekisan metong kaniting banal kapag masusyan, dakala-dakala salamat po kaya kayo man. Ing ginumanatili kaya kayo, At kekad ni mo. bendisyonan na kayo sana at ingatan, ang tabayanan at pakamalan, dinansikanan at tetagan ng lubos mayupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Megarine cara, umetana,